para nós de prazer que nós por anunciar na comunidade de Aruba, nós chega a finalizar o processo de negociação com nós de 2 hospitais que nós está contratar entrante para o mês de janeiro 2025 para brindar-nos assegurado na cuido na Colômbia. No começo de luna, nós estava aqui na Tambe, também nós a repassar rato o processo largo de licitação, para começar em 2019, pandemia apoia nos posponer e já nós está reanudando em 2022, tomando 2023 quase full 2024 para nós chegar aqui não. Então, processo de escrutinamento muito forte de indicador não que nós a critério não que nós põe de licitação para hospital não cumpre com ele. Nós por anunciar dia mais nós está chegando a contratar hospital não colombiano que está acreditado internacionalmente e nacionalmente, hospital de tremendo bom qualidade para se garantizar nos assegurado no momento que cuido na Aruba mês para o na tinha país exterior. Colômbia é nosso primeiro país de preferência, que nós podemos garantizar que nós recebemos o melhor trato possível na Colômbia. Não é um processo fácil, é um processo que toma seu tempo, um processo totalmente assim para colegas de AZG assistir para, entre outros, US, que é a Organização de Excelência em Saúde na Colômbia, que é nosso partner, e também para auditoria, o nome de um rato, RGC, que aí nós também é parte de escrutinamento e parte financeiro. Nós também temos um processo que é bom e vamos por anunciar que nós também firmamos o contrato aqui. Para nosotros es muy importante estar acá hoy formalizando este acuerdo de colaboración. Lo llamamos así más que un acuerdo, digamos, comercial de transacciones, un acuerdo de colaboración entre AZB y la Cardio. Esta colaboración pues es el inicio seguramente de una larga relación para transformar la salud de toda la población en Aruba. Ambas instituciones representan una oportunidad muy importante, este espacio para expandir todo el tema de servicios médicos, pero también para estrechar los lazos, como lo decía el señor Jacobs, en todo el tema de formación y en todo el tema de colaboración, digamos, compartida. Todos los afiliados de AZB van a recibir los últimos tratamientos médicos, adicionalmente una experiencia reconocida, como ya lo mencionaron, internacionalmente, con unas áreas de especialización en cardiología, en trasplantes, en pediatría y en otras áreas médicas. Y para nosotros expandir este acuerdo de colaboración también va a traer un intercambio, digamos, importante de buenas prácticas y de innovaciones médicas. Ambas instituciones pues van a enriquecer esa experiencia intercambiando conocimiento, fortaleciendo capacidades y entregando la mejor medicina con corazón. La seguridad de pacientes y la alta calidad va a ser uno de los pilares fundamentales de este acuerdo. Ambas instituciones están comprometidas con estrictos protocolos que van a asegurar esa excelencia de atención a cada uno de los pacientes y adicionalmente se van a evaluar los servicios de manera continua y que se cumplan todos los estándares internacionales. Adicionalmente, como lo había comentado, vamos a intercambiar conocimiento y ojalá podamos iniciar diferentes espacios, digamos, de práctica, de educación, de participación continua aquí y allá de todos los doctores afiliados a ZB. Esta red de colaboración también va a ser bien importante para todos los grupos médicos porque se va a intercambiar información y se va a intercambiar conocimiento que al final van a beneficiar a todos los pacientes.